Mantombazane, ngicela sibalansise la real quick. Real quick. Bafethu nenziwa yini fethu umjida? Nimiyekele akhumule impahla, akhumule ubra, akhumule iphenti, bese yazikhumula naye, bese uyamgabha. Uyenzelani leyo nto uma ngikufonela ngisendlini yami ngithi ngiyeza lapho ngizokulanda uzucanga ukuthi ngilanda siyaphi sizendlini ngizokufaka ishampoo ngizoxhuma iwave uthi siyokwenzana endlini Sedla amakhekhe ucanga ukuthi yenza ngithi baby geza lapho ngizokulanda ngikulandelani ukuzokwenzana ukuzokurelaxa ukuzogunda ukuzokuluka ukuzoqhatha inketho balansise real quick. Hey umuntu size sidube uzoduba umuntu agabha uduba ubheke eceleni uthi kodwa manje indlala ibuye kushaya indlala kancane uyizona uthi kancane ndothi kancane nisenzelani lima ungavumi ukukhumula azini uma kusendeni vele ungavumi ukuthi sikhumule straight yabo amane sibalansise real quick balansise niyenzelani bafethu niyajoyina uvumelana uba mapuna kanti uyazi ngeke uze balansisa ngicela nisibalansise yazi nina bese ngambulala umuntu straight ningambulala umuntu straight uzube nqunu fethu suyazi ukuthi yabo manje siyabangena uzosho ukuthi yabona manje ngiyayiwa ngiyomngena umuntu avele njani avela athi hayi not today angikho right not today ubukhumulelani for today if it's not gonna be today kanti ufuna ukuthi kwenziwe njani ukhumulelani athi ngiyacela imbuku ngiyakufonela ngithi mina ngeairtime yabani mina ngiyeza ngithi ngizokulanda yes bro siyafika endlini ngiyakhumula masukhumule uzothi awukho ready okokuqala bese ngikuthengela nokudla bese yonke into ngiyakwenzela yona ngiyakufika hayi anisibalansise la real quick real quick guys balinde bezosibalansisa anisibalansisa